Bai, egun on guztioi eta eskerrik asko gaurkoan ere deialdiari erantzuteagatik. Hemen gaituzue Ane Oiarbide zinegotzia eta lankide estimatua, eta hemen ineu, Jon Insausti, eta gaurkoan deitu zaituztegu Kontxako banderaren araudiak aldaketa edo berrikuntza batzuk eukiko dituelako, eta zehazki izango da emakumezkoen, Donostiako emakumezkoen traineruaren ordezkaritzak izango duen aldaketa edo berrikuntza bat. Eta horrekin sartu baino lehen behintzat bai, testu inguru edo historia pikin bat egitea gustatuko litzaidake, oso atzera ere ez naizungo, baina ondo dakigu bezala, geure herrian, Donostian, estropadak, traineruak beti izan dute sekulako afizioa, sekulako pasioa, mende luzeko historian atzera egin genezake, baina egia da, azkeneko hamarkadetan, azkeneko 20 urtean, 15 urtean, beti egon dala, Donostiako udalaren partetik eta baita ere Donostiako afizioaren partetik, traineru, sendo, lehiakor eta indartsu bat eukitzeko borondatea eta gogoa eta nahia. Eta horretarako edo hori lortzeko pauso batzuk eman dira aurrera, pauso oso garrantzitsuak eta potenteak, 2008 urtean lehen aldiz Kaiarriba Donostiarra izenaren baitan edo horren azpian sortzen da traineru unifikatua, gizonezkoen esparruari dagokionez. Eta, esan genezake honek gainera, ibilbide oso sendoa eta potente aukidula, ez? Eta horrek azkeneko urtetan utzi dula afizio bat, kirol proiektu sendoa, eta, baita hiriaren hortasunean sakonera egin duen kluba edo, taldea izan dela. Egia da, horrek bere bidea egin dela, bide arrakastatxua izan da, ze orain Donostiak gizonezkoen aldetik plaza handietan lehiakor jokatzen du, baita hemen, Kontxan etxean ere, baina egia da udalak ere duela urte batzuk, erabaki zuela, emakumezkoek ere bide beretik egin behar zutela. Eta Donostiak behar zuela, baita ere, traineru indartsu bat, klub indartsu bat, sendoa, arrobia lantzen zuena, eta gero Kontxako banderan ere potente jokatu behar zuena, ezta? Eta honen lehenengo mugarria 2008 urtean izan zen, 2008 urtean lehen aldiz emakumezkoen Kontxako bandera ospatu zen, gero 2017 urtean lehen aldiz Kaiarriba Donostiarra izenarekin proiektu bateratu horren baitan edo bateratua izan behar zuen horren baitan sortzen da trainerua, baina egia da gaur arte, 2025 urtera arte, ibilbide hori ez dela izan, gizonezkoena izan den bezain bateratu edo arrakastatxua. Bestak beste ez dugulako lortu, eta hori egia da, eta hori onartu beharra dago, hirian dauden arraun, emakumezkoen arraun kluben artean, traineru bateratu bat, Kontxako ur plaza nagusi horretan. Horrek bai agerian jartzen digula, ezin egon bat edo korapilo bat badaukagula askatzeko, eta hemen gauden hori tokatzen zaigu bestak beste erabakiak hartzea, korapiloak askatzea, eta orduan horren baitan erabaki bat hartu dugu, eta erabaki hori izan da aurtengo Kontxako banderaren araudia aldatu egingo dugula, zehazki Kontxako Donostiako traineruaren ordezkaritzari dagokiona, orain arte Donostiarra, Kaiarriba Donostiarra izenpean zegoen traineruari ematen zitzaion horrelako ordezkaritza, Donostiaren ordezkaritza, baina urte honetatik aurrera, 2025 aurrera, klasifikazio bat, sailkapen bat burutuko dugu. Sailkapen horren muina izango da, ikustea, aztertzea, zein dijoan hobeto ligan. Hau da, ligan hobeto dagoena, maila gorenean dagoena, izango da Donostiako ordezkari. Izan ligan posizioan edo zein dagoen liga gorenean. Ulertu da, ezta? Hainbat liga daude, liga gorenean dagoena izango da geure ordezkaria, edo biak liga berean baldin badaude, posizio altuena daukan trainerua izango da Kontxako banderan, estropada horretan, Donostiarron ordezkari. Hori da, gaurko egun honetan, berrikuntza edo aldaketa datorren edizioarei dagokionez. Honek ez du esan nahi, hau bukaera bandenik, uste dut udal honen nahia dela, ordezkari politiko guztiena, baita ere Donostiako herriarena, herritarrena, Donostiak ere behar duela gizonezkoetan bezala, emakumezkoetan ere trainera unifikatu bat, klub unifikatu bat, eta guztiok batuko gaituen proiektu bat urean. Baina gaurkoz, jakitun gara hori ez dela posible. Horrek ez du esan nahi, helburu hori edo esperantza hori itzalita dagoenik. Hortan jardungo dugu lanean, gogor, sendo orain arte bezala, baina egia da azken urte hauetan ez dugula lortu, gizonezkoetan lortu zen bezala, emakumezkoen atal horretan ere, traineru batekin Kontxako banderan batera joatea. Beraz, aldaketak aurtengo edizioan, esan bezala horrek ez du esan nahi, ez dela helburu hori bazter batean uzten.
Bueno, brevemente, como decía, os hemos convocado para daros a conocer un cambio que vamos a realizar en la normativa de la bandera de la Concha para este año, que en lo que respecta a la representación femenina de la trainera de Donostia en la regata. Bueno, podríamos hablar largo y tendido de las regatas, pero al menos haciendo un breve repaso, en 2008, por primera vez, esta ciudad, en lo que es la modalidad masculina, compite con una trainera unificada, bajo el proyecto Calle Arriba Donostiarra. Una apuesta y una buena decisión que además ha dejado un recorrido de éxito. Eso lo podríamos decir con tranquilidad, porque actualmente tenemos en la modalidad masculina un club, una trainera que compite, competitiva, que además genera orgullo, adhesión y deportivamente también trabaja una cantera, que creo que a eso también tenemos que centrarnos, que se trabaja una cantera que luego sube hacia la propia trainera y hacia la propia competición. Y bueno, el ayuntamiento también se marcó el objetivo de que en la modalidad femenina también había que trabajar esta disciplina, o al menos por el mismo camino. Hubo un primer hito, que fue en 2008, que se celebró por primera vez la regata en modalidad femenina, la bandera de la Concha. Se han hecho más cosas, se han igualado los premios también, pero bueno, en el año 2017 es cuando por primera vez está el nombre o el proyecto también en el ámbito femenino de Calle Arriba Donostiarra. Pero es cierto que desde aquel año hasta hoy, hasta el 2025, no hemos conseguido, y nos da pena, el objetivo final, que es que Donostia sea representada tanto en la modalidad masculina como en la femenina con una trainera única. Eso es algo que no hemos conseguido y a los que aquí estamos lo que nos toca es tomar decisiones, intentar mejorar las situaciones. Y bueno, lo que sí veíamos es que de cara a la actualidad, Donostia cuenta con dos traineras o con dos clubes muy potentes, con mucho arraigo, con mucha afición. Y, por lo tanto, la decisión que se ha tomado ha sido que de cara a la bandera de la Concha del año 2025, pues hasta ahora era Calle Arriba Donostiarra quien representaba a la ciudad. De ahora en adelante va a ser mediante una clasificatoria que se va a basar en quien mejor puesto ocupe la liga o en quien liga superior esté. Esa trainera, ese club será quien nos represente en la bandera de la Concha. Esto no quiere decir que esta sea una decisión final y que este sea el fin de un camino, no. Creo que el camino lo tenemos claro, el objetivo final es conseguir, al igual que se ha conseguido la modalidad masculina, una trainera, un club unificado, una trainera unificada en la modalidad femenina. Ese es el objetivo final por el que seguiremos trabajando, luchando y metiendo horas como hasta ahora, porque es lo que se ha hecho. Pero es cierto que a día de hoy pues no es una situación, un escenario parece que tan favorable. Por lo tanto, bueno, esta es la decisión que de cara a 2025 se ha tomado. Está aquí conmigo Aneo Yarvide, entre otras cosas porque bueno, aquí se juntan varias disciplinas. Tenemos la parte festiva, Donostia Festa, que es quien ordena el mar, en este caso, quien organiza la bandera de la Concha, Donostia Cultura. Está la identidad, como no el arraigo, pero aquí también juegan otros elementos, juega el deporte, juega también la igualdad, y por eso hemos pensado que la comunicación de hoy pues, debía de ser también conjunta, puesto que es una decisión que abarca distintos ámbitos. Eta hori esan da, Aneri pasako diotiza. Eskerrik asko, Jon. Tira egia da Jonek oso ondo adierazi duela zertan datzan araudi aldaketa hau eta zein den bilatzen den helburua, eta gu alderdi sozialistatik hartutako erabaki hau berretsi egin nahi dugu, nola ez, Donostiako ordezkaritza izango duen emakume traineruaren hautaketa bide edo modu berri hau babestu egin nahi dugu. Neurria bidezkoa dela uste dugu, etorkizunean sor litezkeen eztabaidei amaiera ematen diolako, eta gainera orain bai mamia edo fokoa benetan garrantzitsua denean ahalbidetzen digulako nolabait. Izan ere, Donostian emakumeen parte hartzea kirola arloan oso handia da, emakume talde eta kirolari ugari ditugu elite mailan, elite klubetan, lehen mailako konpetizioetan, lehen mailako lehiaketetan, baita
arraunean ere, eta horregatik araudia aldatzeko erabaki hau hartu dugu, non ordezkaritza Euskotren Ligan sailkapen onena lortzen duen Donostiako kluba izango duen. Erabaki hau oso garrantzitsua da, Donostiako klubeko emakume horiei berdintasunean parte hartzeko aukera ematen zaielako, eta berriro ere zoriondu egiten gara hartutako erabaki honengatik. Egia da, iraganean izan ditugun urteetako arazoa edo korapiloa, zioen bezala delegatuak, nolabait desegin egiten delako. Decía que, Jon Insausti ha explicado extensamente y yo creo que de manera muy apropiada, en qué consiste este cambio de reglamento y cuál es el objetivo que perseguimos, pero sí que queríamos, desde este lado socialista del gobierno de coalición, en la parte que nos compete, tanto en la delegación, desde la delegación de deportes de mi compañero Iñaki Gabarain, como de la mía propia desde la delegación de igualdad, respaldar esta decisión. Queremos ratificar y respaldar esta decisión de modificación del reglamento para la elección de las representantes de la trainera femenina donostiarra en la bandera de la Concha. Creemos que esta nueva vía de forma de elección es más justa, que pone fin a nuevas disputas y que sobre todo nos permite centrarnos en lo que verdaderamente es lo importante, que no es otra cosa que la muy alta participación de mujeres que tenemos en esta ciudad en el ámbito deportivo, y que es una realidad. San Sebastián cuenta con muchísimas mujeres y muchos equipos femeninos compitiendo en la élite de sus respectivas categorías, también en el remo, que es el ejemplo por el que nos hemos reunido hoy aquí, y esta decisión de cambio de reglamento para que la representación de la trainera donostiarra recaiga en el club que obtenga la mejor clasificación en la Liga Euskotren, si ambas estuvieran en esa primera liga o en la mejor posición en las ligas, es muy importante, porque les brinda la oportunidad de competir en igualdad, competir en las mismas condiciones, que al final es lo que buscamos desde el ayuntamiento. Gure partetik besterik ez. Y desear a las remeras la mayor de las fortunas en la liga, que este año será importante también para la bandera de la Concha. Zakit, kalderarik duzuen. Jon, kluba jakitun dira, eta hala balin bada ze erantzun jaso duzue? Bai, lan hau, aztu zaite esatea, hasi ginen egiten, bintzat sondeatzen klubak behin estropadak pasata, ze, uste dugu gauzak ez direla bereutasunean landu behar dutela horlako lanketa bat, pazientzia bat, lasaitasun bat. Udazkenean, konversazio batzuk eduki genitun, bi klubekin, eskenatoki desberdinak landu ziren, eta gero ja erabakia geurea da, propioa da. Baina bai, ona etorri baino lehen, klubak jakitun dira erabaki honi buruz. Orain, zeiritzu duten, hori pensatzen dut beraiei tokatzen zaiela esatea. Bai, kaixo Jon, galdera bat. Araudia aldatzea ekarri du Donostiarra lagunakek hainbat bandera irabazi izana Kontxako banderan? Ez, esan dudan bezala, udalonek hartu zuen 2008an erabaki bat, eta izan zen Donostiako banderan nahi genuela traineru bat lehiakorra, potente indartsua, arrobia lantzen zuena, eta gero Kontxako banderan ere izango zena, indartsua ez, potente esan bezala. Hori gizonezkoen alorrean lortu da, eta emakumezkoenan lortzeko bideak ere eta oinarriak jarri ziren, 2017an, baina ja da 2017tik ona ibilbideat egin dela. Ibilbideat egin da, baina ez dugu helburu hori lortu. Eta hori uste danak garela, konstiente. Eta gaur egun daukagun egitura da, testu ingurua da, bi traineru dauzkagula, oso indartsuak biak, afizio handiarekin baita ere ez, honek arraigo asko sortzen du, apegoa ere sortzen du, eta biak direla duinak Donostiako ordezkari izateko. Eta esan bezala, hemen gauden hori, tokatzen zaigu erabakiak hartzea, baina nik uste ez dugu ahaztu behar azkeneko helburua. Hau da erabaki bat, baina ez da azken erabakia. Azken erabakia edo azken helburua da, Donostiak izan behar duela, gizonezkoetan bezala emakumezkoetan ere, traineru unifikatu bat Kontxan parte hartzeko. Eta ordezkatuko gaituena. Erabaki bada ikusiko dugunek ze testu inguru uzten digun, eta ere klubak haien artean ere errasten duten erlazio bat, azken helburu horretara aiatzeko.
bigarren galdera bat ere. Bai. Ez duzulako aipatu, edo behintzat ez dut aintzat hartu. Zuzenean sailkatzen ez den emakumezko entreineruak kanporak eta jokatu beharko du, ezta? Hoi da, jun beharko da, lehenengo aste hortako, zea guztietara. Hoi da, sailkapenetara, gainontzeko traineruek egiten duten moduan. Bai. Bai. Ze barkatu, David? Bai, bai. Bueno, besterik ez bali badago, eskerrik asko guzti. Esker.